Matura na palginya gula ka. Pepe pepe kalompang, bibir ceruk saloni. Mi semadu korang angkebayan cukemi. Ya. Mbak, ngadi rumah ramani. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya mata tapi tak mencela. Ada gilanya. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan, maka seperti ketang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'unal a'izza, guru badan kaula juga guru pada ajunan, saya kesempatan makin beda ekak dinto tempat ajunan semulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Syafi'i Ansori, pengasuh pondok pesantren An-Nuqoyah. Dek selerana badan kaula sangat amul jaki, badan kaula ngagung aki. Ajunan semulja Kiai Haji Khazin selaku ketua Yayasan Raudhatul Jannah. Ajunan semulja Kiai Haji Komaruddin selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Jannah. Ben seteja para kiai, seteja para guru. Nyuun saporah tak bisa nyebut tung situng karena dan gula taoning da asmaipon. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takdim ben hormat. Dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku desa Bekeong beserta seluruh aparatur desa Ipon, baik di tingkat caleg atau di jajaran apel. Tidak lupa hadir di tengah-tengah kita sekretaris desa Pacunten, yaitu Bapak Muhlis. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat. Dek kaajunan badan kaula amul jaki. Ben badan kaula yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Sepertama
Tore awali perpangkian gak dito asyukur da Allah. Kaula benajunan saat malam mangken sareng Allah takdir apolong alengki dalam keadaan sehat. Semoga ajunan setuju sareng Allah terus paringi kesehatan. Langkong-langkong apolong nga kaula ajunan malam mangken dalam keadaan ala kotoat. Semoga benih cuma apolong ibekiyong bisaos. Tapi sampai ke swarga kaula benajunan pakuni papolong. Salawat ben salam ngereng aturaki dek Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben salawat ben salam kak dinto kaula benajunan anyuon manter kaula benajunan sareng Allah. Pamasuk aku kelompok ben golongan se syafaat tibi Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Tahta liwa'i sayyidina Muhammad bisyafaati sayyidina Muhammad. Berada di bawah surban biru kehijau-hijauan milik Kanjeng Rasul. Cukan efek taglaban pertolongan Gusti Kanjeng Nabi seanya masyafaatul uzma manter sakak dinto badana amin Allahumma. Insyaallah mun ki odi sering along polong seni kemudian patang patang gibah. Mangkana manus sanika mun ki pada kesempatan tore pabiasa polong benureng sae makle ketoroan sae. Karena budian orang masuk swarga ni kalau tung situng tapi apa kelompok usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun tibtum fadkhuluha khalidin. Fadkhulu maka dengan kui jamak ni kak. Usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Budian manusia nika masuk ke swarga nika abong rombong lo bi ketibi lo panggil kentung situng. Mau panggil kentung situng lo mari 5 tahun kak. Mau mulai Nabi Adam sampai hari kiamat dipanggil kentung situng. Pukmis nati maju. Kak Mas Duki masuk. Puk Jumati mangkat. Kak Misnari ada malaikat ki akemi ganti selain. Wabit. Bila saya Maria. Jadi budian ni kebeni seni kacarana. Kelompok muslimatan bekiong maju kapi. Padahal sinorok beni norok muslimat terke ngandi seragam metok. Mulan mah teman beli seragam mah norok. Nika untung ngapok kelompok kak. Untung ngapok kelompok senika. Tak usah orang pau boy muni jual tungi selongkar secelok tak baju. Kalak sama sang lagi. Mungkin mun borongan bedai trek beni karo secelok maki selotok norok benda olang. Makanya cek nyimpang dari kumpulan nikah. Cek apa sah dari perkumpulan nikah. Karena aku lebih najunan gak dinto. Itunya bekal kuat. Yadullah ma'al jamaah. Kekuatan ni ke orang ni kemula alung polongan ni kekuat. Saya ada sebisa alanya lamun orang benyangan ni kakak. Gini bang ki? Tak bisa hadirin. Kapal saya raja kesah bisa ipatakelem bicuko kendui. Kendui bisa mata kelem tas kapal hadirin. Kapal raja kendui ni kene. Begini mun banyak. Ini sotok di ereng. Abo cering raja. Keng bilis iosong hadirin. Mun kampuli. Cek ni raja. Keng mun kampuli. Gemet bilis tenoro. Maka namun banyak ni ke al-ittihadu yujidul quwah wal quwatu tudmanun najah. Mun along polong ni ka bakal kuat. Mun la kuat pasti sukses. Etunya ni ka kula benajunan mun tro sukses sah. Situng pakumpol. Tore ca asapesa. Mun along polong kuat ka. Tak usah orang tanang boy. Ni ka mun gantung-gantung ni kalau kuat ka. Mun gantung-gantung. Ika bain apa? Karoyak giliya boy. Keng mun polong lemak ni ka kuat. Tak parjaja. Maju. Minta ama sakit napa kuburan. Bisa milih. Makan al-ittihad yujidul quwah. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Ya mun bercerai pokok masa nengah TV.
lanjut. Si kemang ojak lanjut ke guru. Makanya along polong, mentar pakuna along polong senikah. Ya along polong ni kalau kutu pengasian ngak nikah hadirin. Kula benajunan sa peleen, sa tatangkeen, sa teretan, tu repa kompak. Ni saya kocak along polong. Apolong ni kalau ketupah akan tel. Beda compo bentatang ke tore kula benajunan mun bisa jumpa kusen cung sai. Makanya jawab Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Kok ada mati setelah hidup? Allah ingin menguji orang-orang bekiong. Ayyukum ahsanu amala. Sera antara sampean sebisa paling bagus. Amal nikah banyak nikah saya. Keng saya paling penting beni banyakan tapi bagus. Amal nikah makai tak banyak kor bagus paratu. Tahu sa amal kak? Sepeda motor. Andi situng keng anyar. Andi belu situnga potak setira. Situnga ngaltok busina. Situ nga peke rantaya, situ nga alotak katujuh enam, mobil sepeda motor belu maka situ nga ada sekene ngekui. Situ nga andi sepeda motor ning situ ke nganyar. Tore, kama angu situng anyar napa belu loto. Anguan belu anyar. Budak remeh dina de medayan. Jadi saya tetanggaan cung bagusan gihuk. Cung legaan dada cek panggempang ngarasani kacuba na tetangga. Cek ampo agak jagaan salana orang lain ki. Mun beda saya miskenan tore kani sereh. Kasih sokian tore tak usah iri. Saya biasa bayodi ni kan. Pabagus kapi. Bila lebih bentatang ke kita ada lebu mun tatang ke ni ka ada buang kan. Sampean andi tretan, keng tretan na beda pakong. Tatangke na ejere-eje nalu ada beda orang, keng tatangke. Mun kek tabu tak kira tretan se pakong seberka ada. Tatangke sebeda ada je senyanter ka ada. Makanya saya ngajak ngik-sengik ke tatangke dah. Takut mun mati penir orang kak tibi. Mbak sampean maka tatangke cek sengik ing sekejap. Lah kan tak mis. Ambil tentang ke termati ya cong ya kok termati suruh orang kak tibi tak ngosong lo bisa manusia nikah izin politikan manusia itu makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri kula ben sampean tak bisa udik ke tibi ada manusia saya tak perlu ke orang lain pasoki perlu ke orang lain pakuati perlu ke orang lain. Mi kelakuan raja tak perlu ke orang lain. Mi abangun Roma tak perlu ke tetangga. Kelakuan sepaling demang perlu orang. Napa? Misem. Ada kelakuan cuci mengiben misem kak. Tak luang paket, tak luang setrum, tak majer pacik. Ini. King misem ni kemakilah kelakuan paling demang perlu tetangga. Artena mun ketibi ce misem. Amen bah ngucap bocok le karo misem kok bah parlo ka tetangke. Njaluk parlo. Ya lah ngetilah. Kabara yembong rek. Daya. Terus kabara ada. Daya. Cak bitabit 2 bayi teti. Le manusia ni ka ada selok parlo ka orang. Tak bisa manusia ni ka. Manusia ni ka pakun parlo ka orang lah. Makanya gula benajunan parlo kompak parlo apolong. Etunya mun kompak, itunya mun apolong. Kau le benajunan bekal teti orang secemper hadirin. Orang ni kamun rukun bentatang kelek ke alam maka. Keng mun bentatang kini ke amusuan cope. Ntar kati mun romang katilah, beda jiak ke beda boleh. Ntar ke beda romang, beda juak masuk boleh. Nengi romang nanti bi ruwet. Mentro tak ruwet tak, nengkin jauh. Jauh nyatanya. Serebuk. InsyaAllah nikah apolong nikah kula benajunan ate kula benajunan apolong meskipun kula benajunan tak bisa apolong benari senikah
Secara jasad tak bisa abolong, tapi rukun kula benajunan bentatang ke saling fokus cungkus fokusan. Manter apolong kau kula benajunan benih cuma itunya sampai ke akhirat bisa tetilan-tilan selamat. Bahkan orang serukun itunya sealong bolong ni kalau budian ku tak iya akhirat kula benajunan seajak kancan along bolong bisa saja masuk surga benih marga amalat tibi eki babi tatang ke gara-gara andik tatang ke orang soleh kula ben sampian aslina masuk neraka andik tatang ke orang soleh ku tak bi tatang ke sesoleh ni ke bisa eki bekas surga kula ben sampian amin boga cengeng butuh pak kering apa di hari ini cek sarana terkesima diriku memandang pesonamu sudah kurang kai kata budu pangajina cek nyai pah mau budu terkesima hah ayo hijivan milaya ketune kabera sabera bo aku pak mingat sing ngerti kakek ngerti apa njo pada oh pada lo ngerti kia bon bahkan budian ni kagula benajunan orang se kompak, orang se along polongan, orang se masitung bentatang kenika. Bisa saja masuk surga benih amalat tibi tapi ngampung dek ke surga tetangga. Amin. Makanya Imam Hasan Basri mesen. Pokoknya mesena Imam Hasan Basri istakthiru minal ikhwan. Hi orang bekiong, pabanyak kanca sambian. Pabanyak pala. Pabanyak akrab bentatang ke bagus ben ketatangga. Istakthiru minal ikhwan. Fa inna likulli mu'min syafa'a yaumal qiyamah. Budian hari kiamat nikah. Al mu'min ay as-salih. Orang mukmin sesoleh bisa ngibe orang lain dek ke surga Allah. Tertepak aku le benajunan. Tapa surga gratis. Beeng masuk surga tak bisa kutu masuk neraka gara-gara andi kanca-kancana masuk surga. Surga hadirin, masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya matoro sampian kenal ke Khalil Yasin deh, makin jauh di Bangkalan. Sampian selamat, Khalil Yasin tade sariaki keluar. Mun Khalil Yasin selamat, sampian tade, sampian isariya bi gula. Mun pada tak selamat, pada cek cungre sarian. Yang manter pada selamat, terpada bercerah. Yang insyaallah mun along belum senekan ini tanda gula benajunan bakal selamat. Amin. Usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun tibtum fadkhuluha khalidin. Mentertebak kaul benajunan saiki masuk abong rombong dek ka swarga Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya keng joman cek karungan lagi ya bolong. Ko tuan aku tibi. Ya munung kok tenang jek tangkan cek yai kapi. Apa aja kak? Jek deh poton. Makiring barengan kiai mun tak apa jeng nikah pendorong senikah kak. Jadi kula benajunan nikah sema masuk ke surga nikah asli munmu dan lading tibi keng umpama malarat ku leku panitempeng banyak antu sana ben kenjerna. Mun pah andi kenalan orang sesoleh ni ke bisa nurok tetitu saka sebisa tak yang ke benih karwa ke bayesim make masuk surga mun andi reng delum kembangan. Sepenting amal tibi deki umpama amal tibi tak depa untuk memasuk dek ke surga mun along bolong reng selamat ni kak kula benajunan norok selamat juga manter sakak dinto bedana. Amin Allahumma. Lalu siapakah orang yang selamat di antara kita? Saya rasa selamat di antara kula benajunan. Tak bangki makin ni. Lo bangki. Saya selamat ni kata bangki. Napa Khalil Yasin saya selamat. Napa sampian saya selamat. Lo bangki yang mantar pada selamat. Kulluna fi hadhihi dunya ala haddin sawa.
Kula ben sampean mangkin itu nyanyi kak. Pada kak. Pada. Kuli liasin pulang saya ceramah. Napa pita ne ben saya bebedak pita nak kak. Cuma situng pita. Kula ni kalau ayon ceng tegede bagus menebeni margaan di ilmu. Tak kering pulang keng marga na kula celeper. Engki kan? Masih ngucak kiongku kakekku coba pendong ngaben aku hari. Oh, wadok perasaan sekali. Ara cek pepe ngucak tak oning dek iya. Allah. Aku lah yang cengkan marga na celeper. Engki kok. Hari saya ngucak cucur keng masake dia kan. Tak jaga perasaan sekali. Fakulluna fi hadhihi dunya ada haddin sawa. Pada kak, tak bangki. Saya rasa selamat, saya rasa selamat. Ni kata bangki. Cuman beda tanda. Selamat nikah beda tanda. Dan ni kagula makin abah hasa tanda na selamat. Ni saya rasa selamat. Mantir tebak kagula benajunan. Amin. Setaja saya hadir mantir itunya teti orang yang selamat. Ya herat mantir teti orang yang selamat. Kula abah hasa itunya. Itunya tanda naring selamat nih kak. Kula benajunan seeko cak selamat itunya nih kak. Mun situng sepertama. Paringi beten sehat tak bi penyakit. Nikah tanda kula benajunan al jismus salim beten sesehat nikah tanda keng selamat. Lemun la andi beten sehat nikah manusia nikah teka hajat. Makai dunya tak andi. Keng mun beten sehat teka hajat nama tak teka hajat. Keng mun nafsu ni kasi ikaterodunya ka pesse padahal pesse ni bisa ada artinya untuk abureng sehat. Nggih. Makanya jeung aja ka tor kadang kula ben sampean mun ki sehat jeung aja senyari pesse. Keng pan andi pesse na ipa nyari sehat. Kadang ki mun ki sehat tegelo asarapan bisa mangkata lakko. Mun ki sehat tak ibat ada bisa nyari pesse. Keng pesse na kapan banyak pesse na tak milu bisa ipa nyari sehat. Kan seni ke manusia ni ka. Manusia ni kenikmatkan sehat. Keng mun nafsu ni ka. Sepenting pesse sepenting soki. Enten nikmat ni ke beni beda soki. Nikmat ni ke beni beda jabatan. Nikmat ni ke beda selamat. Mun sehat teka hajat. Bener. Sampian soki bisa beli mobil Alphard, uning Alphard kah? Alphard ni ka sa M600 ni mun kebeli centul ngambeng bekiyong dibu. Meli Alphard sampian, keng mun beten ni ka sampian sakit, make Alphard lo nyaman kah? Numpak Alphard keng mun bengkong ngebik tun butun dua bejanya benya. Make numpak Alphard, make Alphard aserok. Keng mun beten sehat makin numpak kul pickup juken dero geros sampai arah sana. Tapi nyaman ni ternyata benih beda bareng larang benih beda FC tapi beda sehat jelas. Mun beten sehat makin kok gereng dengan morong kini mak. Keng mun beten sakit makin bisa melekok sapi soki bisa melekok sapi. Jaringan mun sakit makin kok sapi ni kebaik. Nggih. Baik. Mangkana binin sampean repong ki sehat. Nah apa pen temun sampean ki bisa toroti. Karena mun lakadung sakit gula ku make kok sapi lo ende. Cemun ki sehat enggak nih kak? Minta habisnya nak 5.000. Kebayang boleh. Terus beli sehari mika kana mata nyempit. Cep lo ke ngarek kerek kake. Amun ki sehat deh iya minta bisa 5.000 ke beda ngarek kerek. Coba binin sakit. Pahlok ngakan genduari ku tak bingung. Le ngakan rapo le. Jangan. Terus apa kakek? Bakso. Kah? Jangan. Kan dia biasa namun sakit no. Mie ayam. Mah, beganeng ki. Terus apa? Lalapan dia. Enja. Sekuring. Enja. Rawon. Enja. Padang, enja, pecel ya, iya. Nasi pecel maksudnya, le, ada iya bahaya kiai ini kiai. Len, ya kan ini patah beri nasi padang, napa nasi goreng, napa nasi pecel nasi.
Dia kan beda nasi pecel kan? Beci aku. Tina makela tak soki makita banyak pese keng mun sehat kok gereng nyaman kak keng mun sakit make kok sape baik gini apa gi makanya cek pontretan gula walau makan sederhana ikan asin sambal lala walau baju sederhana asal tertutup aurat walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal istri punya 3. Apa? Tebak ke? Jangan dok teman nguti. Dok teman tahu tebak ke kok. Walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Cihuy. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. On, tadi bereng sehat. Sehadir mantir sehat dah. Mantir lo kek sakit romoro itu mau mate. Mun lo kek sakit kan romoro mate gulaku. Beda remam bian tu aki sehat engki. Lo kek sakit engki langsung mate lo ende. Berarti minta sakit kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat setengah jam lah. Iya mayu. Siapa sih ambu? Ayo. Makin sampai subuh mayu. Bapak Ibu hadirin, saya mau jaki Allah. Jadi, mon etunya nih kak. Saya orang saya paling bercerah, situng orang mon paling sehat bi Allah. Berarti ini kakeng dia orang selamat ajunan. Manter selamat kapi amin. Manter sehat kapi amin. Lah di akhirat nanti saya orang selamat nih kak. Siapakah nanti yang menjadi orang selamat di akhirat? Pas saya orang selamat. Tak bangki. Karena Dawuna Al-Imam Ahmad Fisni dalam Syarah Arba'in Nawawi innamal a'mal bil khawatim. Manusia ni tergantung din budina. Mangkene kalau bangki kak. Napa Holil Yasin napa sambian tak bangki. Tergantung mate na manusia ni kak. Mangkana orang ini kemun mati bi setan kan yen taregi. Bila dapat kakerungan setan asari kenengan. Kan sedih kalembe. Setan nyupa apa ropak. Nyupre orang atoroak beda aropa embuna beda aropa kuruna. Kenapa mak setan ni kak aku ketika nyabe beda kerungan? Karena munlah kula benajunan ketika nyabe depak kerungan pah iman kau leben ajunan ngaltok maka kula benajunan abali ka Allah ala su'il khatimah. Abadi kalaban keberadaan iman tak ikibah. Ibadah durian. Dek sampai mati. Rukum medek sekali kah. Terus selamat. Makanya makin gula benajunan cepun Imam Ghazali. Gula benajunan ngabas orang. Ini kan kau tu andi prasangka. Orang lebih bagus dari abu. Saya rabu. Atau mau ben orang tua. Bagusan nembaji. Ben kok singoda. Mak bisa jong. Iya cak dengan siapa jeng keluar nembaji. Jeng kau ki umur 20. Mbak umur sebita. Kan pejeng mbak saya ketahuan tak nak. Kau kaya bejeng 10 tahun. Tetapi bagusan mbak, bejengnya keluar mbak. Can mbak. Ya enggak nak, bagusan saya ngoda. Warala. Warala. Arah pamela kela. Warala.
Bagusan saya ngoda. Saya ngoda jo tu sana cici. Engkau je tahun sabitek lah nyentuh mereng mandi jo. Wah. Teti cang saya ngoda bagusan setua bejengah abitan benyaan. Cang setua bagusan saya ngoda tu sana cici. Atau mau ban kiai. Bagusan kiai kira-kira benabek si budu. Mak bisa kak. Kiai jo mana bejeng ibadah syarat rukun atau kang teti bejeng terima. Mana be sering tanya dek yang lorok aki aconglet syarat rukun tepak lo ngerti lo itu mulai kejauh pada tu. Bagusan kiai cang sering tani. Cang si kiai. Bagusan ring tani benabek si kiai. Masa kiai bagusan ring tani. Abek si kiai lah tahu cek haram ki ikalaku. Ring tani maki ala kotu sekui tulis bi malaikat. Cek tak tahu. Mun lo tahu. Mun tak oma tahu. Poton. Lepas denger boy beri patakotan bayar ya bagus medok sekali. Ibu lagi alaban jare ka aja beda patakotan mun diberi patakotan je tak oleh arek mun arek hukum haram. Ki nyempit si haram tak mun ikakan engko jong iku. Sing arek ikakan sape kok. Sampai jemun Imam Ghazali apang kibon orang kafir. Tak oleh kaula benajunan andi prasangkareng kafir ni kecelaka. Gak boleh. Sampai entar ke Sumenep kota apang kibon orang seagama nata Islam. Apang kibon Cina, apang kibon orang Katolik, apang kibon orang Kristen. Kata Imam Ghazali, gak boleh kita berprasangka. Celaka re kafir celaka. Tak oleh. Innamal a'mal bil khawatim. Manusia ni apa cang mati nak. Tak ada. Mun pasti ngucak celaka ni mati na mati kafir. Mun pasti kafir Islam bah mati dalam keberadaan Islam mayu. Terbalik kalau terbalik. Dulu ada seorang ulama namanya Ki Bersisok. Ki Bersisok ni kesantren sebita kebu hadirin. Mungkin neka ada ulama seandi santri sebita kebu. Pondok pesantren terbesar di Jawa Timur itu santrinya 43.000. Ki Bersisok santrinya sabita kebu. Kalakal setan Ki Bersisok mati kafir. Sementara di zamannya Nabi Muhammad beda Yahudi. Yahudi ni hadirin mulai ki kene sampai umur 70 kafir. Beni cuma kafir, beci ke kanjing Nabi. Beni cuma beci, abak cuba ki kanjing Nabi. Salah miskin tua kafir ki abak cuba ki kanjing Nabi. Neng pasar, nah apa saya kocak? Cek kalau keng abak cuba ki kanjing Nabi. Salah buta tua kafir. Ki abak cuba ki kanjing Nabi. Pokoknya pas tong kejuban negara Yahudi. Pasar sambil ngemis. Nah apa saya kocak? Aja ada boleh. Sehingga cek parjaja kau ring saya nyama Muhammad. Muhammad ni kekeng mamur tata gulaban sampean dari pangeran sebelum mah. Saya ngak jendek kalakal. Mun Muhammad bisa keluar aing dari tanah ngekeng tukang seher. Mun Muhammad bisa nyibuk bulan keng tukang seher. Saya ngak jendek kalakal. Muhammad kendek, Muhammad lecek. Benar ya buk coba ki Nabi Muhammad. Orang Yahudi ni kah. Situng bekto Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar matuanah atanya kaputran Siti Aisyah. Aisyah, apaan saya kelakukan jing Nabi sebelum saya bikok terus sakinah. Eko boleh satu je ibadah. Nah, salah situng saya kelakukan kanjing Nabi ketika waktu kita sedah. Kanjing Nabi pun areh selalu entar ke pasar Madinah ngibar roti. Baka kamaroti. Tulang aki ke Yahudi sahabat coba aki kasa. Jadi Yahudi saya ngemis ni kape sena tak luang ke beli roti. Karena roti na tangkung bi kuste kanjing Nabi. Marah. Beda orang dina sengaja kak. Abak coba aki ngibaki roti bi kanjing Nabi. Pun ki laku. Beri roti. Yahudi ini kesambi abak coba ki kanjing Nabi. Saat tulang roti kanjing Nabi. Sayyidina Abu Bakar pahintar ke pasar hadirin. Nyibar roti. Etekku ebenglah bengamadi kota pasar Madinah. Yahudi ini kapakun. Pakun ngemis. Pakun abak coba ki kanjing Nabi. Ternyata Yahudi ini kalau mireng kabar jak Nabi Muhammad ampun sete. Tahun yang tak ngiding kabar. Pakun abak coba ki. Saya ngajak percaya kau yang saya nyama Muhammad. Muhammad lecek gendek. Kasaking makapir aku. Mamur tata gula sampai dari pangeran patung. Saya ngajak anda. Mun Muhammad bisa nyebak bulan. Kasaking seher. Muhammad ni kesahirun kadzab. Saya ngajak percaya kau yang saya nyama Muhammad. Saya dari Mekah saya entar ke Madinah. Tempo na ngucak sini ke Sidina Abu Bakar. Pah roti na isabak kecolong. Ambu saya ngucak. Cepa colong. Akail. Mada akail pahatanya Yahudi. Siapa masang roti kecolok je? Sidina Abu Bakar ika je. Kula sebiasa na masang roti ruai. Panyampit. Kadzab tak. Benih kakek. Kakek benih sebiasa na ruang. Mi uning sampian cek benih gula. Cek dengan sampian buta lo ngatela. Benih. Orang sebiasa na sing masang ruang kuita tak ramah.
Beni pa horeng ngocak ibri roti dah iya amit kelu. Ni tempo nang ngocak pa roti ba kecolong ko. Amit kelu atak langkong gelu sebiasa ruang. Terus sebiasa dua roti na temu tangki kijak kare telok beni pa beki bungkol dah iya. Eko cek gelu. Ai beki bungkol de pal tapel pal roti entek ko le tangki kicol patre. Palempuk gelu amit gelu beki kelaban alos. Sayyidina Abu Bakar molar ya deng Yahudi ni ke ya Rasulullah. Laka sambian luar biasa. Sambian saya coba haki sambian ki bisa abri roti agelenon. Ki apa ancor. Yahudi. Sambian oning ki. Siapa saya masang roti beri-beri ke sambian. Saya kocah laka bagus. Siapa? Kasa Muhammad Rasulullah. Saya sambian coba haki. Sambian saya. Kula matuana Abu Bakar. Mungkin Nabi Muhammad ni ampun wafat ampun seta. Sambian tak ambus abak coba haki. Padahal kak disa Muhammad Rasulullah. Cak sekengah kesukaan malis sampean beri ampun terekam bi Nabi Muhammad. Cak sekengah Nabi Muhammad lakar beci ka sampean bisa ibri racun roti na benare. Yahudi ni kapah molar hadirin. Ya Abu Bakar, fashidu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksi aki dan gunakan makin masuk Islam. Ada pangeran kecuali Allah. Muhammad ni berarti lakar utusan Allah. Mun beni utusan Allah tak kira sani kalako nah. Cek bisa na cek malis seketen kula. Salah tak malis kula paringi roti benare. Padahal kula abak cuba aki. Kula buta kula tua. Cek malis ke kula cek bisa nah. Mun beni utusan Allah tak kira sani ka ate nah. Masuk Islam dalam kabadaan dibudi napah mate ni kak. Kapan mulai kini. Nabi Muhammad ngajak taklum masuk Islam. Nabi Muhammad wafat ni ka masuk Islam. Lok teti sahabat karena saya masuk Islam ampun kanjeng Nabi wafat. Keng ni langsung masuk swarga. Tuh sana dari ada kemet ada sekali esok orang. Gara-gara din budi na masuk Islam pah mate. Tore saya rasa nyangka bersih sosial Islam mulai pergi dia ada hadirin. Mate kafir lok nyeting ke swarga. Yahudi ni ke kafir mulai dia ada. Nentang dek kanjeng Nabi. Lok lem ya cek kanjeng Nabi. Ken kanjeng Nabi wafat gara-gara akhlak kanjeng Nabi masuk Islam ni ka masuk swarga. Ya kan kanjeng Nabi kak. Muni bekiyong billahi tak kira berde sudah. Tak usah saya bebe, mungkin saya nak umik haram lo bisa. Lo bisa kak. Le coba pun bah leku, bah perapatan duk kulu, bah bedengocak. Saya ngak sampean campur goncengan, saya nyama huli liasin ki. Huli liasin ke sekarang keng celepir, tak tu papan tak kaya leka. Saya ngak gula kumbian cek goncengan huli liasin ki. Mun goncengan jadi cara malain boy. Kesana pecah api datu kalau keng anyanyi, kalau keng lagu. Hukum tak tahu pada ben sampean pada budu. Saya ngak cek ndak kalau huli lias. Insyaallah bi gula iyan tarik ngi baki. Ngi baki beton cet daki kecolongnya. Bu Nabi Muhammad ya Allah sampai masuk Islam nih hadirin. Saya rasa selamat tak bangki mangkana gula benajunan saya rasa selamat tak bangki keng manter gula benajunan saya tak asangu iman Islam manter saya tak asangu iman Islam amin Allahumma keng berde situ malam-malam muntro saya tak asangu iman Islam ego berde lagi ego berde siap ngamalaki berde dua malam-malam. Dua nikah kalaku kapi. Sepertama, amalan sepertama nikah hadirin, nikah dari Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki. Saya orang adzikir la ilaha illallah. Arab cek karo nyungu aja. Arab cek nyungu ding tibi. Buk. Mending tibi apa na boleh karo congok, makai pergema Arab. Jam. Bagulan ikut jam dia bani keng ambu keng ini kucerum mata kok mate. Maka nanja dayon. Suruh peleman bagian sakit nih kiai. Kuda lapar tak betah sekali pantok tok bikok mari nih kiai. Hilang lah. Coba kendim oh malam-malam. Ki. Sampian mun adzikir sini kan nih. La ilaha illallah. Setiap setelah solat umpama sampai adzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Din budi na tutup kalaban senikah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Pak kaleh. Saya rasa adzikir la ilaha illallah. Itu tutup kalaban bacaan ki buru pak kaleh.
maka orang ini kemun mati ku leku ketikanya beitebu iman tak kira ngaltok dari Athena. Ya makai amin mun tak baca. Maksudnya amin. Jangan gua langsung nyerap aminan dapat langsung surga. Mantir bisa ngamalaki. Jadi pian mun dzikir, atahlil, sampean ban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Asareng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tungaki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Apal kah? Ya mun tak apal karo mangi baji samsu sapres. Wah. Sampean mun adzikir la ilaha illallah tutup kalaban ka din topak kaleh Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki Adabu saya semaus la ilaha illallah itu tutup kalaban bacaan ki furuh ketikanya bengaltok dari batan kaula ajunan ketikanya beitebu iman kaula ben ajunan tak kira ngaltok bakun cekak yati kaula ajunan iman bekal eki bemateh man terbisa ngamalaki amin Allahumma. Ini keamalan yang pertama. Amalan nomor 2 perhatikan. Nomor 2 saya rasa terus saya asangu iman Islam. Sempian mun lastari asolat cek kelopai tua akiring sepo 2 eng. Ben mare asolat cek kelopai tua akiring sepo 2. Keng carana khusus. Deurem carana. Ulama ajaku carana nih kesampian mare bejeng. Assalamualaikum warahmatullahi as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi a'udzubika min sakhatika wan nar. Sampian tetap pada posisi tasahud akhir, tidak boleh merubah sila. Baik sila yang pertama selah, bahasa Indonesia selah apa? Ya sila aja. Ada jawab protes le. Le bahasa Indo cak maturun ni kebanyak sih tak ada bahasa Indonesia. Nah, selah tak ada. Nyapo ada bahasa Indonesia. Apa nyapo? Nyap apa? Nyampe aja depa kak. Nyaput. Nah, nyaput aja bahasa Indonesia aja. Dia boleh sih tak ada bahasa Indonesia nare. Loto. Apa bahasa Indonesia loto? Ini lutut dia. Apa? Ada loto jadi bahasa Indonesia nare. Resut. Ada nyapo, tak ada selah, tak ada loto, tak ada cucu. Cucu jadi bahasa Indonesia. Jodoh. Ben engkau muni pecat kaki cucu bah nyaman le. Monde selok cucu. Apa? Saya kalau dipijit kamu jodoh deh ya. Memakai pecat ngandung kaki munjo. Munjodoh. Le kan. Tak kin kai sekene ini. Apa bang? Ya betul kan beda. Mun desa tak cucu banyak tak cucu orang. Keng mun adesa bi Allah banyak cucu. Kalau ke sana tidak ada jodoh. Rekin dek lagi nun. Tajik pemulih kada nih kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbian mun mari bejeng ki buruk engak iki. Alo bolong ni kemak lebe manfaat ben mari bejeng mun adzikir la ilaha illallah tutup pak kali kalaben la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baik zikir lastari bejeng otabe atahlil zikirna Pak Saus. Mun labe la ilaha illallah to poe kalaben ki furuh Sayyid Muhammad Sa'adabu yang memberikan ijazah
eka mate nyangu iman is. Senomor 2. Mun mari abajang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sela nasoko coba. Mbian pahangka ta nengah. Sini gani. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Saya nomor 5 pateros. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Carana senikah. Orang saya maca doa nikah ben mari abejeng bi Allah ibri lema keistimewaan. Selema sepertama kutiba barron liwalidai. Orang saya doa ngagi buru atu akhirnya tu ben mari abejeng etoles ngabekte ka orang tuana meskipun aslina lo ngabekte. Sapora bedenak kanak kurang ngajar kareng tuana masake kareng tuana. Ring tuana sete minta sapora lo bi saja le sete. Keng bi anang pai tua aki ben mari abejeng ngagi buru. Maka anak se toman masake ring tua nikah bi Allah tak etoles anak se terekah tapi etoles anak se ngabekte. Hal kak dinto cocok kalaben keterangan se etoles sering Al Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beda situng hadis riwayataki sareng Ibnu Sirin. Etoles nang Ihya Ulumuddin. Epa kuada guna kanjing Nabi, innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahumā min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barrin. Beda situng ngoreng tereka kareng tua, langka kareng tua, kurang ngajar kareng tua, masake kareng tua. Reng tuana seta minta sapora tak bisa. Keng bi anang pa itu aki tak buambu. Reng sepona nyuon aki sapora tak buambu. Epa kuat guna kanjing Nabi. Fayaktubullahu lahu minal barrin. Anak setereka ni bi Allah lo etoles anak terekah. Tapi etoles anak singa bekte gara-gara teng tuana itu aki ben nyuon aki sapo. Pleman di pengajian pahade-gade. Cang sapa kana? Gelak cang tak hulil lu. Bagi oding tereka masake korban mati tu aki itu les ngebekte kok. Oh ya munda ya kana mayu pong embuk ki bade ting penting aki kelu. Boleh ku kapan mati tu aki benisani ke maksud tah. Sela terlanjur setering sepona sampean minta sapora lo bisa tuman salah ce ambu tu aki sampean itu les ngebekte. Amin. Mulai boy maju kakak. Lebe ada cerita na penceramah ngangko dina ya. Talangkong gula ku mun ngonceng gula boleh. Grupan mur lauri cak begintar kak deh. Talangkong gaya ini kecek begintar gula ku gaya. Itu mau cek begini ke gula gula beli boleh. Romai rama gelu kok. Tergeleter kok. Bede penceramah di bawah romai rama gelu kok. Walang ngonceng iruan kan tempat kangko dina deh. Yenten mage lagu mungkin ibu nasihat kan tak napa tadi. Yang penting benih bahas musik lah bahas lagu nah. Mending kakak ke segula apal kepi cak reng bulan. Nak tretan ke sa. Dari sepopo salah aja nak gula kan. Ba mancing-mancing iki. Centok tok aja tegengara. Nah. Oh PP kelompang. Maturaan apa lagi ya gula kak? PP kelompang. Bibir ceruk saloni. Mi semadu korang angkebayan cukemi. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Duh tak oning. Repot ki talangkong ki seporo kiai. Kule ni kapidatu mun kura bahas hukum kiai orang mule. Ula bang neraka jahannam mule orang. Mi mule bu apa jo nganyar depak lah yo bareng koy.
Mun sambil lagu iro bapak cocok kiko. Yen make lagu benih korban lagu, mun lagu make lamba ngadi rumah iramani. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan, punya mata tapi tak mencela. Ngalak gilanya. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan, maka seperti ketang. Itu penglagu nak kakir, tak kena kantang lagu ni ya. Wah gila ni kena. Mun hari lagu nari ada. Upin benipin tadi jalan. Kak Rosla Raja Talum. Opala tua tak. Upin benipin. Ni kau lain HP kiai. Ada. Mene kanto. Makai ciri lagu mun paut genteng lagu. Nggih kan? Kan kantonya ciri lagu paut. Apa? Ila kena buut. Pakai ciri lagu. Nah kan akhirnya dia mun tak lagu tak apal. Membagi bola Nabi Muhammad punya istri namanya Siti Khadijah, dengan Siti Khadijah punya anak namanya Siti Fatimah. Tak kira apal ing mun lagu akia pada boleh anang make embung tokang. Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah, semua dari Quraisy, itulah yang penuh tepuk tangan untuk Pak Ud Miftahul Jannah. Waktu Pak Ud kok seru ngajar tak lem tak kok sarung kita aja kok. Saking tek-tek deki. Njak bahaya lah kadengar kan. Tak bisa apa mulai kada nih ke kiai. Oh senang ke? Oh panitia nih kah? Bu sepor nanti. Wah berkah dia contoh deki. Njalek bebas ablingkang pada lek pada lagi. Terus le puas lagi terus Afrika. Lagu kibur make lagu kan saya kan? Lagu make lagu masuk suara ke jebuk. Coba mun oleh madrasah kita pun genteng nih mun si madrasah nih. Satu dua tiga 1 2 3 make lagu saya kan mun online area lain kan 1 ayat tutup pintu 2 ayat padamkan lampu 3 ibu buka baju. Terus aki bisa kayaknya 1 2 3 punya adik Bayu. Ada butuh. Ada mancing-mancing reguler. Tok-tok ngarang. Ada malam-malam tak ada pak. Dua ni kemalaman eka husnul khotimah kaki. Nomor situng la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nomor 2 pen mare bejang sampean tu akhirin seponah. Banyak faedah lemak salah situ nga faedah selemak.
mata ala husnil khatimah, bekal mati dalam kebudayaan asangu iman Islam, manter bisa ngamalaki, amin Allahumma. Wis nikah selamat teka hajat dunia. Terakhir orang ngunceng tibi cak lagi ngampung kami Miftahul Jannah apa tak bagi mulai kula nikah kol berapa kol sanga cak kalakal kok magi genteng tak bukang le apa idengge dengadinna kok ya lale sajam nak nasi ceramah kula nikah berangkat bagi laku kak benar deh leso kengi juga aja make leso pom bude si ngunceng ribu ring ada ngunceng ngak-ngak di rumah gelok pagi tampulengan sampang bak duhur ngalle ke Pung Baru Kadur bak asarah ngalle ke Banyu Bulu Pamekasan bak mauripah ki bulu ka mabuk pah ngak kantor mari di kantor deki gula nika menotto tiki ngalle ka parakeun ada jak lonjan. Nabi nak nanya kupil dacil kok. Nyaku kanjana bulan ni kini. Bulan nyaku siswa anyar ngara. Cilik jong makini kini dia mana bulu tu macam pakai. Aji ya. Pokok bagi tadi penceramah murni kini dok terus jadi sekali. Tanjak ibina kanan. Allah jere. Abina kanannya ku penampilan engkau dah. Kula teman pengajian kul sepuluh daerah Banyuates. Bulan bek duhur mak semak kula istirahat di masjid. Pangtapangan ku tak ngidu gula kan. Kapan duhur pahian tadi biar kampung pahih cegai. Jong cegai. Itu nyampit. Jangan anak di masjid tar ngidu benih tar bejang. Situ kaki ngocah. Aja mun tak lalu ku tak kota ka amal saya kecok deki. Kula mulai nang ngenes di masjid. Kula kira pikiran masak maling aku tak amal genteng ngangko. Allah pon jadi tanda orang teka hajat itu nikah selamat kau le benajunan mun paringi sehat nggih tersehat kabeh nggih mun sehat nikmat kabeh nomor 2 manabi iya herat saya orang seselamat saya orang sebajrah ingat napa tandana perhatikan debuna Gusti Kanjeng Nabi mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Pasera orang seekar pagi bagus, ekar pagi selamat bi Allah sampai akhirat, situng tandana. Pasera orang seepangarti ilmu agama, tahu abejeng, tahu ngaji Quran, tahu halal haram, tahu coba becek, apolong ben kiai. Ni kata deka untungan saya dua gibi Gusti Kanjeng Nabi. Tak kudu andik jabatan, tak kudu dadi orang paratu, tak kudu dadi orang gawat, tak kudu andik jabatan. Mun abejeng tokang ngaji tokang halal haram tokang ngak putran sampean sebede kantok maka putran sampean iki ngepele bi Allah ibu dadi orang selamat. Jelas. Mun putran sampean iki selamat, sampean dorok selamat. Amin kok Kak. Allah. Mun yatas ngeraceng deh ibu aku lilek Kak. Benih maksudnya mau temui luar marin ya. Ki maksud temun kula dak iya amin dak iya maksud dak. Ya tas kula ngeraceng teu apa lu apa melecak sampe.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ring tuana saiki bekade. Potran sampean budian tak kira gelem masuk swarga mun sampean tak ikibah. Amin. Makanya dalam rangka untuk menuju keselamatan dunia akhirat, tore sami-sami tuake hadirin. Dan tore sami-sami kerjasama dan sama-sama kerja dengan pendidikan. Makle kau lebih ajunan. Teti orang selamat pecir dunia akhirat ni kau ongku kau lebih kau ajunan melalui wasilah perantara putra-putra ajunan sebagai kak dintong ngerti ilmu agama. Bentuk itu aki kuru-kuru kau lebih ajunan. Mantar bi Allah pelanceng umur. Mantar paling nasihat. Makle bisa abek tangayo me putra-putra kau lebih ajunan iki bedak kelencelana Allah sehingga kak dinto bakal tetilan jalan keselamatan kau lebih ajunan ben kak dinto tujuan kau lebih ajunan siapa paling raja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Demikian sekilas info kami bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Ya pidato dia cempuk bagi Mak Dim. Berempat jam kan tuh pidato. 2 jam. Nguncang desel roh. Oke sampai sopo tak kira mati ku beda solar aja. Mun orang batak begitu orang. Iya mun saya bebannya ku tak leso ya tas. Ngeceknya mun terus korang. Mireng, tutup bareng sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله اللهم أدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وطلابات مفتاح الجنة اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الشفاعة ومن أهل السلامة في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekali tos bisa berdepak nyuun seporah
Sambil kerja bergelak lagi kak. Buk, sabar aki. Khud masofa wadak makadar. Kuspa kusapon tud bak cuba enting ke laki. Dan gula benih keng antara kerja, keng muntai kerja sambian takut ngantuk. Akhiran, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.